A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wal lazina yu'minuna bima Masukkan.
zi la i lai ya Ini. Lay. ka wa ma Kan sama nyo lang. un zi la min qab li Lik. lik wa bil la a khi rati hum yu ki nun u la i ka a la hu dim dam mir rab ba Baris bawah. bi him wa u la i ka hu mul muf li hun in nal lazi ka Ini tinggal. na ka fa ru sa wa u a Baris bawah. un alai him a an dar tahum am lam tun zi zir hum la yu mi nun khu kha ta mong wa u a la u lu bi him wa a la sam i im Langsung. Him. him wa a la ab sa rihim ri sha watun Tua-tua. tu wa la hum a za bun a zim sadaqallahul azim. Siapa namanya? Azmi Nama panjangnya siapa? Muhammad Khadil Azmi Nama ayah siapa? Elmi Nama bunda siapa? Nama mama? Nur Azizah Abang Azmi berapa tahun?
Coba tanya bunda, berapa tahun? 6. 6 tahun. Abang Azmi kampungnya di mana? Yang Sanggu. Sanggu. Abang Azmi kelas berapa? D1. Siapa ibu Abang Azmi? Menurut Buayu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.